Masa go 174. Oh, sorry, 74. Esikushunyayo swayo naye ubabele ubasindisile abalimi awuzalimi Nazaretha. Ngibingelela abagcotshwa basemoyeni. Ngibingelele ibandla lonke likaMenzi wezulu nomhlaba. Amen. Bangcwele lithi izwi labahlambululi bami. Bathi angisukume nami babaze. Njengomuntu kwebekade engekho vele sesikhumbuzweni. Kufanele ukubabaza mhlawumbe uyakhona ngiboneni. Indaba engithandayo ngoba ngiphosa amehlo lapha. Ngibona abafowethu noma amadodana ami angakayigqoki bemhlophe. Ebona abantu efuna sibatshele ukuthi basabile sibonani. Hayi ninehle lokuseni yayazi indaba kaShembe. Kodwa siyangixoxela lapho abantwana bami ukuthi njengoba hleli phezu kwaphasi kwalezi zihlahla ngabe sihlaleleni. Yini ndala ukuthi sihlale phansi kwalezi zihlahla bandwethu. Angifisi lokushumayela ngifisa ukuxoxa. Amen. Yathemba indaba exoxwayo iyaswakala kunendaba eshumayelwayo. Amen. Bangcwele kade sabile. Ake semzileni ngelo senesiwe. Amen. Siphumile lapha ngomsobuluko. Sahamba. Wasithwala uNkulunkulu wasivikela nasemgwaqweni bangcwele. Amen. Sasofika emsini wasenesiwe. Safika kahle sagena ngemvula. Lama ilaphithi keme. Ayethi kaMakholwa uNkulunkulu usesigeza. Amen. Sagena hawo exactly. uNkulunkulu evula inkonzo. Sase siyangena bangcwele. Size sikhumbuzweni. Senkosi ilanga bangcwele. uNkulunkulu wenza imisebenzi emikhulu enamandla sayenza. Ngenkathi ngizokhuluma umuntu engambona. Ngambona
uNkulunkulu bangcwele. Ngake ngabhimba nina ngaphathi kwalendlu. Ngathi ilanga ngiyalazi. Yayisisukume inkosi athi imphendulo. Ngathi ungabothi shembe yamazi. Yekuzimazi. Ngase ngibonga khona lokho. Ngithi yabangcwele inkosi langa ngayibona. Ngithe mafike enexiwe. Yazi ukuthi inkulumo engikhuluma yakekho nganawo njengamanje. Hayi akekho ngenayo indaba yami. Ngithema ngene nesiwe bangcwele. Yazi ngajabula ngisho inhliziyo yami. Ngoba bengiseke uNkulunkulu engambona. Ngithema ngifika ngathola ulayini ongemude kakhulu. Ngathi awuNkosi bonile vele ukuthi bengifisa usokalisa phambi kokuthi ngikhona ngiGauteng. Lenhlanhla uNkulunkulu ngowenza umusa ngafika nami eMbobeni. Ngazobhibhidla ngoba ngeke usho ukuthi yakwazi ukukhuluma kona ekhaya. Nami bengizobhibhidla abangcwele nje ababhibhidlayo. Ngithe ngifika phambi kwalapha esihlalweni sobukhosi. Nami ngase ngibingelela. Ngathi hayi baguqulayo. Khokhela sisana leso. Ngathi ngaphansi kwethemba lethu. Ngasho ukuthi ngaphazami. Bangcwele uNkulunkulu wenza umusa. Kodwa angiqonda ngishubele ngiqonda ukuxoxela abafowethu abahleli lapha. Ukuthi kungani sithi ushebe uNkulunkulu. Mina ushebe wayibhala imoto kaningi. Izolibhalile lapha ngaphansi kwemoto oyibhala. Wathi awukazi ukufa safuna ukusebenza ngawe. Engasaqali hlale nisho phambili. Ngithi wabuze ehleli wezola. Angaye ngiqashe kodwa ngigqibele umkhukhe egoli. Kodwa ngathi ngiqhamuke esazwe eNatali. Wathi ushebe ufike indlela ukulindile. Nalapha la ufike indile. Amen. Bafana bami silalela uNkulunkulu ngaza kwethu. Amen. Yabona njengoba ningene phakathi kwalehlahla likahlekanga. Ningene endaweni efana ukungenwa. Amen. uNkulunkulu esimlandelayo. Amen. Futhi usukunenhlanhla uma uNkulunkulu amehlo wambona ukuthi ushebe uNkulunkulu. Amen. Nabanye kwamanje abangoni abanye kwamanje. Basamnaphatha ngisho emafonini. Ngoba bazi bakhuluma ngobani. Ababuza ngithi sincwadi thina kulwayo. Amen. Yabona esebhlazeke khona. Utshwala ngwasiphuma njalo ngakho nasiphuzile. Okay. Oyingwe. Emalani kokeleti. Njoba ngithini ngalibona ilanga ngempela ngalibona. Ngathi mangiqala ufika emsini wasephakameni. Sengicela ukuthi angahambe amahlala ngaphakathi. Ngafika lekwasini Shilo nesona. Ngafika emsini wenkosi ilanga ekwasini. La inkosi ilanga ngafika sibeka khona. Noma ngangibelethwe kuhambe kwebuye. Umama Ngomane. Sahlala iminyaka ekwasini. Yafika inkosi yamakhosi lethi imoto. Yase ngiyasusa manje. Sengihlala eKhomazi. Sahamba noma sohlala eKhomazi. Khona umuzi wenkosi ilanga lapha eKhomazi. Kodwa abanye abantu umuzi emqalo wendlela eZembeni. Lafika sibeka ilanga lapho sahlala iminyaka.
uNkulunkulu elanga lamalanga abangcwele. Amen. Lasithatha nomama sibuyisele ePhakameni. Ngafike ngahlala ePhakameni. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi nami hambe nogana. Amen. Amen. Kodwa ngisendabeni ethi indaba ngalibona namhlanje sesikhubuzweni sami. Amen. Uma ngilapha-ke lesiwe isolo nami sekufike eBhobheni ngithi Nkosi yamakhosi ithi ngiyacela nami yeliswa amakholwa ethi phambi kwaNkulunkulu kukhokhwa inkomo ngase ngithi nami ngiyacela ukukhokhela ubabezala wami inkomo le ikhokhwe phambi kwaNkulunkulu yokubabaza imisebenzi asuNkulunkulu ekwenzele yona. Ngake ngasho ngake ngakhuluma kangcwele sekuphela amaphupho sembona ukuthi lamseli yaphela ngathi shebe mangahamba manje ngathi shebe kuningi ngakagcini Nkosi ngicela ukuphephisa usindise Nkosi wamfusa shebe phansi kwemoto. Amen. Ngisho ukuthi bangcwele thema sekufika lapha enesiwe ngalithola ithuba nami ngafika phambi kwaNkulunkulu ngithi Nkosi yamakhosi ngicela ukukhokhela ubabezala wami inkomo yakho shebe into nomenzela zona. Uthi yake ubabezala kimi uthi wamakota uya indaba yebodwe uthi hlala phansi uya lapha kimi manje ibodwe uyazohlala phambi kwababezala wathi ufuna ukukhokhela ngalomyeni wakho umganile ngoba abanye ngeke batshela iqiniso ngelila ngifuna ukutshela manje ngabe seyihlala babezala wami wayethanda idokwe laphekwa leli doko impela nje kampama lifakwe okhambeni nami umakoti phela ngisahlonipha ngishintuthwana nami ngihambe egcekeni uthi makoti ngazi into nami ulambile ubuye emasimeni uthi phuza nathi idoko ngase ngibamba nami ukuhamba ngiluthi njengensizwa lesi iphuza umqondo ngase ngiphuza ngase ngibeka phansi wahlala phansi into nami ngixoxe uthi ubabezala kimi uthi makoti mina bengikholwa eweseli uthi inkolo yami nje suka la uphansi leyo na umama wakho lo onganile besikole eweseli uthi isonto seweseli ke yadliwa indwangu lapha zithi insizwa ke zidla ukotini ithi uyawudliwa ukotini lapha eweseli uthi kodwa ukukholwa kwami kuleyo nkonzo yaseweseli uthi kazange kuthola ubuhle ngoba umntwana wamqala ngamthola emshadweni wami ngabe uNkulunkulu engusisa umntwana engaboni emehlweni. Babezala lo uxoxela mina nami ngixoxela wena ukuthi kungathi sithi ushiye uNkulunkulu. Thulile ngilalele nami babezala yakhuluma uthi ngahlupheka amakoti ngehla ngenyuka ngangena ngena kuphi ngisaba ukuthi ngena ngibone emehlweni uthi ayizange ibone nokwaze kuyinkosana yami yokuqala uthi wathi ngiyela ngihamba lapha eGoli uthi ngabe sengihlangana nensizwa uthi yasingibingelela uthi uxoxa bese ngifaka usizi lwami ibese kulesiza house biye wahlupheka kangaka ingane kunendoda ehlala ngaphenande ephilisa abantu. Yes afana usazi kaNkulunkulu uthi ungahlupheka kangaka kunomuntu ophilisa abantu ngaphenanda uthi babezala ngase ngibeka indlela wathi ya hambe kulomuntu okwashebe uzofika phila umntanami. Uthi babezala makoti yabuye ngahlala phansi ngacabangisisa kahle uthi ngase ngithumela angabikho kwamafonda uthi ngabe sekubhala incwadi sengitshela umama wakho ukuthi akabuze amakhosikazi lakwashebe ukuthi mali wePhakameni uhatshwa ngaphi khuluma ngelanga bangcwele. Uthi nempela amiyalela amakhosikazi aseNazaretha ukuthi uma uye ebuhleni uhamba kanjani. Uthi wabe sekhuphuka unkosikazi wami wayePhakameni lapho athi mayifika ngithi kwakusenama kusenothando la ekhaya kusenenhlonipho la ekhaya kuseneqiniso la ekhaya ngabikho ubuntu obugebengu osekhona manje. Uthi wathi mayifika ubabezala umama esala ePhakameni hase ngamukela amakhosikazi asezulwini
athi awusabona nkosikazi wathi yebahlala phansi uthi wasehlala wathi hawu kwenze njalo uthi wayesebedlala usizo wakhe naye ingane emhlale phela bese akhululeke usufike ezulwini umntwana wakho uzophila hayi labazothi uma ufika ethi ijikela ngale khona umama obonayo ngale kunomama futhi ngapha emva kwabo okhuphulayo hambe khona wasenjalo abamanje bathi ijikela ngale kunomama okhuphulayo ofika kuthetha ingane yakho yini ezithi ngaboni bengamtsheli yana uNkulunkulu uthi-ke wabe siyahlala umama esala lapho amakhosikazi asezulwini emfudumezile emgungile emduduza emthembisa izethembiso ukuthi ufike egcineni uthi washonile ngalabanye wathi ngasasa uthi kwazokala imishumelo ethile ememeza athi bonke abantu abagulayo bayifuneka endlini yesonto uthi babesala babesebephuma abantu abagulayo endlini yesonto uthi kodwa umama okazange afunge endlini yesonto sathi ezithi masi ezinye hambe endlini yesonto wathela umntwana kaguli lethi ufuna nje afuleka amehlo phela wabe sephuma umamezana azange aye ngempela endlini yesonto ofuthi bhuqaqa endleleni esebona ushebe ephuma endlini wayesebhuqa khona le ndleleni yasefika engumahlobo yayisifika yathi nkosikazi la awuzwana nje abantu bafika endlini yesonto wathi inkosi yamakhosi omntwana kaguli kodwa ufuna incela uNkulunkulu kamgcilamehlo yayisithi inkosi umyeni wakho wasegoli wathi yasidlula ihamba yophisa abantu endlini yesonto uthi wabezala yasiyafika amakoti incwadi efunayo iphakameni uthi ngabe sengehla ngephakameni yindaba kade ekhulunywa nelisiwe lezi amen yindaba kade ibatshazwe nelisiwe lethi la idembovu kusho ukuthi khona okushodayo silandela imisebenzi uNkulunkulu wasenzela yona uthi-ke ubabezala wabe siyefike ephakameni babezala uthi nalapho wasuka amadoda enomusa uthi nalapho wasuka amadoda enothando uthi nalapho athola amadoda aneqiniso ayisemhlangabeza asebuza ukuthi mnumzana sasizakani wayesabeka ukuthi unkosikazi wamkhona lapha ekhaya saba ngokuhlupheka umntwana othi akaboni emehlweni basebemthatha bemhlanganisa nonkosikazi wakhe basebemsa uNkulunkulu basebekhuleka ukuthi baba naye indoda kwasibuya sifikile yayisiphumi ngokumahlombe baqhele awu bafowethu ukholwa kunamanyala ngoba siyahluleka ukholwa kodwa ukholwa khona ukhona kodwa kuyasehlula ukholwa kuyasehlula umuntu uxolela ukuthi azangele edokela edakela ngevele ngekhanda ngenxa ukuthi usaba umngane wakho umtshela nje iqiniso uyabuza ubaba uthi indoda unkosikazi wakho lo uthi ubabezala yebo baba uthi lalela-ke ngithemba ngithaka endlini yesonto wala wathi wakumntana kaguli kuphela ngifuna afuleka amehlo wayithile inkosi langamanje zomnika umntwana obonayo ithi lo mntwana akunika yena ukube inkosikazi kuzokhulela namhlanje kodwa uyindoda ngeke ukhulela wakhulela yena lo nkosikazi wakhe azalele umntwana kodwa umntwana ningowakho babezala wabesebonga asebentshengisa thana amen ingcwele ngoba lokho kukhuluma uNkulunkulu kuphelele uthi babezala amakoti esasikuma lapho ngabuyele emfa kube ngasethi ufakashe ekhaya ke ngase ngibuya uthi kuphela ngasikhathi umama wakho ngitshela ukuthi semuhle athenje uNkulunkulu uzokupha
umntwana obonayo kunalo ongaboni. Ngoba dokotela sebemzame kaningi alisethi umthinta mina zokupha omunye ozobona emehlweni. Amen. Wazalisha ngegama lakho, igama lakho kuzoba Emmanuel. Amen. Ikhona inyanga ngakineza lokho mfana. Inyanga zibuyihambe isunqola ibheka izokwenzela ukuthi bese kuyenzeka ayikho. Kodwa abanye basagijima nenyanga kumanje bephuma khona bephumele emhlophe bahambe beyinyangeni. Kodwa uNkulunkulu ephelele phambi kwethu ephelele. Hayi bafowethu ukuthi esukile. Uthi lawabezala wabesetshela umama wakho ukuthi emuhle. Umamezala wayithola lo nsizwe ebonayo. Amen. Wayithola lo nsizwe. Eyiphiwe inkosi langa. Yakhula lensizwe kuNazaretheni. Uthi umamezala lapha engaresign khona eWeseli ngabuya ngesakushembe. Amen. Wabuye wazobe inhlasuthi la ekhaya. Umama wabuye wazoba uJamengweni la ekhaya. Yakhula lo nsizwa leyo eyayicebe elangeni. Yakhula saba insizwa. Yaphinde yacela la khona la intombi. Yashada khona la. Kodwa ngoba khona inkinga. Ngoba nayo yathi sishadile abantu bathole futhi abantwana lesizwe. Ayizange bathole. Shade kahle nathi wehlaza. Kodwa zange bathole abantwana lesizwe. Yahlala iminyaka. Wazohamba nkosikazi. Wabuyela kubo engabathola abantwana. Yayisenza ithi lesizwa nami ngilungele nje ugama ngisagaba manje. Ubezekile lo nkosikazi wami uzama ukuthi athola abantwana engabatholi. Ngilungehlele nje. Uthi angase ngomu kwayikathi uthi phela ngasagama hayi ngilunge nje ngohlala nje kanjani. Uthi kwathi langathile uNkulunkulu esemsini wakhe wahlabisa esilipa. Uthi lesizwe sathi masithi asebenza nje esilipa. Sigcwele lapha sinhlasuthi uthi esiyaphuma ngumahlobo. Esithi ngafala wasiyoza. Uthi waseya. Uthi wathi ngathi mafika guqa phambi kwakhe. Lo nsizwa njalo yacela elangeni. Sayikhumbula lo nsizwa njalo yacela elangeni. Noma isile inkinga ithe bathola abantwana. Unkosikazi ezohamba wagcwala umhlaba wasala yedwa. Kodwa inkinga wayinayo lo mama manyiswa. Wayithi njalo bezophuma eNkulunkulu eyonikela. Noma obusisifa selini. Bese siyesu isitha sakhe. Nawu mama ngabuye enkosini uthi uyibika bese siphuma kuqala. Hawu masipalibani isengathi enkosini athi yena ayicela uphathena kufaselini. Bese uthanda. Ethi mase sifika phambi kwaNkulunkulu. Meyithi uNkulunkulu kumahlobo khuluma nkosikazi. Ebese elwa nalo faselina walesitha sakhe samukuvula awufufule usivuleke. Bese uletha inkosini isuku. Akayibeki indaba yakhe. Saqala ngalento elesitha sakhe. Bese uyobeka la phansi. Bese equlo wakhe ke manje ufaselini. Ufase ungavuleki azajika kuyele nawe endlini ozavuleka. Ithi ke ngumahlobo wefala wasibili. Unkosikazi wakho uphi? Uthi baba sawazi wahamba abantwana batholi. Athi minyaka mngake hambile ethi 9. Uphi? Athi baba kuze bemandla zangisela kancane ukuthi uyiphiswa. Okay. Malagi kokele
aganwe manje athule abantu basathatha inqumo ukuthi engasaganwa uthi inkosi njengamanje abafuna intombi ganwe kodwa mhla usesigawini yoqhamuka lonkosikazi wakho ongasamazi ngoba ngithemba sesiganwa nje ithi lamadodana abantu bakwaZulu ninenkinga ngoba uma waduka umkakho wahamba uma sethuka nange ngene ngesawu qala phansi ongathanda ingubo uthi ngoba inkomo zami wathi uphathwa isifo oyathi umoqaba uchitha amanzi phumila ngapha izoloshona ngapha umchamu ngaphuma wathi ngithaba ufuna ukugana kodwa mhla usesigawini yaqhamuka unkosikazi wakhe yomazi ukuthi kuphi kodwa nabantu bakwaZulu njalo komo zami engiyeke komo zami kanjota abinyosi uthi-ke usibuye wabe seyifuna le ntombi wabe seyaganwa le ntombi kodwa intombi ekathi yathatha ishada ngesonto umsombuluko lalingena iphoyisa lathi sibuya lizomtshela ukuthi unkosikazi wakho usendaweni ethile unkosikazi wakho ukhona itheni la lithe mhla ushada yoqhamuka nanto iphoyisa ngosasa selimlethile hawu banqwela isistandela uNkulunkulu bafowethu obanishambe sinaye siyakhanya ngayo yabanje ngiyibuza ngempela ukuthi yazini ungona omunye umuntu owadlula kwenye inkonzo baba zithi masizimxakile akhumbule khona mina njengoba ngizalelwa ekhaya khulela ekhaya ngizothi ngikhumbulaphi Nkosi uma ungixosha ekhaya uthi angiyephi Nkosi uthi angiyeko bani uma ungixosha la ngisho ukuthi abantu bafuna usilalela uNkulunkulu ngelinye ilanga ngiyahamba ngekhaya kithi ngivakashile uphuma khona la kwaShema mangifika ekhaya ngithola udadewethu ongelamayo ulele phansi olama ongelamayo ulele phansi uthi umama udadewethu uyagula uphethwe isifuba siphele bengicela mntana wami ukuthi uhambe naye ePhakameni njengoba uhlala ePhakameni ufuna umbike enkosini ngamthatha udadewethu ngihamba naye ngayiPhakameni kwathi la ngathile nje makuthiwa inkosi iphumile nasi ihleli ngaphandle yothiwa omama bethu kusosikhathi babe sasweka manje beNkulunkulu bagqoke kahle bababa bashaya ikhafu zabo zakolokusho enkosini ilanga mangabe umama olime amadumbe mabo umama olime ubhontshisi babo umama olime amasamba uzobona lolo langa ewathele egolindisha ewagezile emahle afali mina nawe engithi noma imali kade inqosha phansi ishwabela injalo nje kunikela ngayo injalo futhi uNkulunkulu kodwa umama baba ulungisa umnikelo wabo ube muhle ngoba uyakunika zobantu uNkulunkulu omama baba ithala la lezindishi zabo bese besithamanethi phezulu ebesishaya ekhanda lapho engasemuhle umama uyawatha uNkulunkulu ophethe ubhalana ophethe amakinati ophethe ini sebesithe wathala lisitshala uNkulunkulu uhlezi nje esitulweni etafuleni bayanikela abantu bazokuthi uNkulunkulu wakungekho lokho sokukhona manje kuba nolayini osuka kuNeshoprite ulayini wonke kwese uNkulunkulu njalo makhoda nje shathi izolweni esukehlasa sefundile lethu ukwenza ulayini mosufike ekhosikazi bawulayini aseqhamuka hamba nalo dadewethu wasefese guqa uNkulunkulu Nkosi yamakhosi zobika nawe dadewethu uphephe isifuba baba
asipheli kusamakhosi cela ukuphila sithi Nkosi ubike baba nawe yesterday yena ngathi thatha ibanana lapha endishini wasesuka umntathu ufuna uthatha ibanana wathi uhlube manje uhla wawuhlube umntathu wawuhla khona lapha Nkosi busisa suma hamba nendlela ngathi mangena endlini wathi umntathu ukuthi angiphalaza ngathi phalaza yabuya yonke lento ingathi mhlupha yabuya nobanana yakhe athi bheke phansi waphinda dwethu lolanga lo esithi bafethu giya ngalo ngane zami njengoba nizalana ngithini nizendaweni ephelele yabantu abasirama swalele utho thina masithi uNkulunkulu sicela usipha konke sicelayo ngafika mina nabo abantwana njengoba sengishiye phakathi indawo yensizwa leya ishada ngusasafuna umakoti lo makoti oshada phela kwakuyima ngithi ya lo ishada ngesonto kwakuyini yimi Nkosi ngathi hamba futhi ukugana namfana obesekhetha mina nami ngase ngaba nenkinga abafowethu azange bathola abantwana namkhulumbusi ngafika ngahlala fire zonke kushade ngo-75 ngashadela ngeni ngashade Inkosi Milana nabahlaza kwale Mkhayideni ngoJuni nami ngathola abantwana futhi kathi kwezenja selaqhamuka-ke ngoba aqhamuka nondaba ayisavele sabona nje lokushada kwakho ukuthi ushade endaweni yeroma akasali vele lo baba lona yazi uma ushaba wenu abancelibele bakushiyele bekutshela ukuthi awusali bathi shonaphi nami bese bezongililela awu Nkosi yami ngane ngasipanipani kaza udabukele lo baba lekhanga sali vele abanye basho lokusho ingani abantu baseGoli vele bathwele uzala kanjani kodwa ngathi mase ngiqede iminyaka ngishadile ngo-75 kodwa ngo-79 ahamba uNkulunkulu sekunyanga isulu phakathi Inkosi yamakhosi zokucela abantwana sekunyanga isulu manje ilanga likhothema ngo-76 angithi sekusemshadweni ngisenethemba abantwana abazoqhamuka ngaze ngayo enyangeni yesulu inyanga yesulu yayikwapha ebusulu ngafika lapha enyangeni yesulu fike ngaguqa kuyo abatholi nami abantwana balale from 75 until 79 abatholi nami abantwana ebeqalile abangibalisela abantu akwazi wahlupheka kodwa hayi ngathi ngafika kwaphezulu ngathi Nkosi yamakhosi baba angibathola abantwana yesiphenduka inyanga yesulu sasivalisileke njalo ukuthi kwesikhathi sihambe nje sofakasha endlini yenkosi inyanga yesulu ukhuluma uMadube khona sofakasha njengengane besiphenduka inyanga yesulu hawu ntombi ayisesoshada ithi Nkosi yamakhosi engashada ulipho yini ukuthi baba ngibathola abantwana athi lawo kale khona libangaki ithi baba angazi Nkosi lomusho umyeni noma egcekeni nje wasethi hayi lungile uyabona ngizosuma manje ngiyelapha endlini yami wena usale la etafuleni ungayindawo bonke wena ngasofa kwakho uzophihli kuyalapha kimi kodwa wena ungayindawo la etafuleni lami awusalikele etafuleni asuka ngalikele lembengeni ibabazi uNkulunkulu bafowethu kuthi abankulunkulu lapha ukwazi ukuthi ngifele kule ndawo nawo sebehudula ngomuntu ezithi ayindawo ngofela kule ndawo ngoba ngabonani ngasala la yasuma inyanga yesulu
Ngashona endlini lapha endlini yakhe. Yaphuma isitulo sabekwa khona lapha eminyango endlini yakhe. Obhidla wakulele sevaka moya lapha sala ngedwa. Sasungisidumo. Kwasuka nje sisiphepho, phepho nje. Enangasazi qhamlephi. Yaphephuka yonke le mali uNkulunkulu eshigolide kakhulu. Yagcwala zonke lezi khotha. Hayi angigijimanga kanje. Hayi ngigijimisa le mali kaNkulunkulu ephephuka nomoya. Kanti nalo mzuzu uNkulunkulu usalwa nedimoni. Lena lesithabantwana ngabatholi. Amen. Mina ngibona ngoba umuntu wasesweni. uNkulunkulu sehlezi le. Mina ngibhizi manje ngixoshana naleli dimoni leli. Hayi gijimisa imali. Hayi nkosha inkosi yangapha ehamba yangapha. Ngaza inkosi kodwa phela khona umoya. Lapho phela khona umoya uJuda. Wesumu kwabebuya fuwa guqa. Awusekho umoya imali kababa sibuyile setafuleni sengiqoqile. Wasathi lana mntana khuphuke egoli. Wathi egoli layo futhi thola khona abantwana. Amen. UNkulunkulu egoli akhola mnamusi nje. Futhi ngaqualify uhlala wasaboshwa leso sikhathi. Wasaboshwa ngempela. Hayi wasaboshwa isikhathi. Kathi ubaba bethe ngegonzo feyihlaliphi. Futhi ngaboshwa nje egoli. Wathi hayi nofuna uthola indlu. Noma ngathi usubona inhliziyo yakho ukuthi ngizofika ihlaliphi. Uthi hayi nofuna uthola indlu. Ulalo thola khona abantwana. Yazi ngathi nasentini. Yazi vele inkamalanga lezi days. Nganoma ngasanga nomfana ngezithu. Nawe nganamagamisela nganomfana ngayithula. Asethi inkosi yamakhosi. Lo myeni umgane usehlupheke kakhulu baba. Cela nje ngaza abafana baba. Wathi inkosi ibusise. Ngasuma. Abuya. Ngifika ngene babezana ngathi baba sengiyela uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi baba zalangena ngiyashisa impela. Ngakusasa ngigibela la eGoli. Ngathi ngehle eTexini. Ngase ngilinde umuntu lapha engamazi. Wathi woza kusendlini yakho. Uyakwazi ngakini inyanga lokho. Ngakini inyanga engakwenza lokho. Akazi umuntu eGoli, umuntu nje osenethathu. Ngathi ngehla nje iqhamuka lesakwa sathi ngizokunika indlu yakho. Hayibo, gogo, uzoba ufunini. Hayi, ngamthatha ngamsabuyeni wami. Wathi umyeni wami ufune indlu phela. Hayi nama safune indlu mfethu. Sekuphelele ngoba nawo umntana umuntu sengiyambona sekhona. Amen. Yeah. Kwahamba isikhathi sawazingcena kuhle wesuzishela intombi emfuleni. Abanye abakwazi ukushela emfuleni. Ngoba vele shaya ifoni nje ukubona ikhathi esithini. Besithele igama lami. Nakhuluma intombi eshela ifoni emfuleni phela unyaka waba iphela unyaka. Kodwa ayintombi ezingekho le Nazareth. eNazareth akushelwa. Uyabona? Hayi banqwele. Ngabe senginqaba mina ngasafuni indlu manje. Ngoba sengibona nawe umntana umuntu khona. Kodwa uNkulunkulu wabo ngena kulesakwazi wathi hayi, musu usakhuluma ngendlu, thani kulo mama kuphezele. Amazi lokho ngiqala ukubona ngalo la. Hayi, wasethi yena umphekava ke umphezele lo gogo. Uthi endlini yakhe. Amphekezela kodwa ngifuni. Bazange hayi ugogo endlini yakhe waye e-ofisini la uphethe khona izindlu. Wafika isuphathela wathi ngilethe umlazi wethu. Hey, beba ngcwele. Suka Natali. Akasinte eGoli. Ngizofika zonke endlini. Usophathela ngoba sebhola phansi. Ngathi uyazi umshado nelothi uqaqa nje umthanda la. Awushadanga umshado wesilungu. Lo uyazi ukuthi uthola indlela. Obhala phansi usuphathela ukusuka namhlanje ungene endlini. Lele nguyo ngathi mafuna athola insizwe ezinti. Amen. Tobile. Amen. Eyaminyanga ngase yakho. Eyaminyanga ke yenze njalo. Ngokeni. Ayi.
ngayishiya yoqala ina 13 years ishiye ngihambe ngemhlanganweni ngakho lutho ngekho kudla ngekho lutho ngithi uNkulunkulu wena wasiwa kodwa sezakhula ngingasebenzi ngingekho lutho nje kodwa uNkulunkulu lesimlandelayo ezabe ingane ekhule ingasebenzi ngekho umuntu ongenisa income endlini ngoba ngiphansi kaNkulunkulu. Ngisho kuthiwa ngifuna i-uniform nangiqonda isitolo esithandayo sengitshela umlungu esitolo ngicela i-uniform ethile ngiyayicela nginamali engaphandula umlungu ekhiphe i-uniform nje ingane neminyaka ngiyiveze angike i-uniform esikoleni bangibiza bathi ingane akusofuna egcina beyithanda khona ngaphandle kokhokha azangikhokhe lo nkulunkulu esimkhozayo yiwe yongenza ukuthi uguqele le ndawo bangayeshe kuNkulunkulu bafowethu hayi asibambelele ngenza kwethu ngamasipho nangani njengoba libambelele ithemba lethu nje libambelele ngempela inganyakazi she kuNkulunkulu ngempela esimsemsile Sebutana lapa na yebusone ba kupos asibutana